Triple A Foundation Mindanao Chapter, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Sur, Norte Oriental, Zamboanga del Sur, Norte, Lanao man ito. Mali, wrong error. Del Norte, Sur, Bukidnon, Camiguin Province, Dumaguete Province, Samar, Leyte. Attorney Pipino B. Digamo, Chapter President, Mrs. Lucila Quitubis, Secretary. Please, kung makita nyo sa please kayo report kayo. Bigyan kayo ng asang address. Labor Cooperative Organization. Mangagoy. Agusan del Sur, member. Ang member ninyo, 23,000 people. Engineer Bini Bernodes, President. Karina Luxen, Secretary. Triple SB Foundation. Poblasyon, Siraway, Zamboanga. Ang inyong mga tao, dami. Sibuko, Siraway, Siukon, Balingawan. So, ang inyong tao, member ninyo, Kaluoy. O na ako nanawagan para dili pagutom. Ay naitanom way bunga usa man na ron kung di pud mamunga mao na ron. Lagonglong Higaonon, Tubal Cultural Foundation. Misamis Oriental Bukidnon, Agusan del Norte, inyong mga tao 12,000, 13,000 si 887 ang Misamis Oriental. Ang Bukidnon 13,606. Ang Agusan 5,554. Mao na inyong mga tao. Dato Juan Amamanong, founder chieftain. Dato Mamanong, please report to Marcos Untong. The Regional Director of BARMS, Zamboanga del Sur, North, Retirees Organization, Barrio Military Pagadian City. Please contact Zamboanga del Sur Postgardo, Mr. Postgardo M. Tautuan, Chapter President, Zamboanga del Norte. Attorney Bin Bilga, Chapter President, Pulang Bugani Tribal Organization, Puerto Digos, Davao del Sur, Province of Davao del Sur, Province of Davao del Norte. Dante Limarano Himpil, Provincial Chairman. Total Secretary Miss Evelyn PP Secretary. Ang inyo pong mga tao 1,517, 1,300 is total 2,520 ang inyong tao. Magugutom po yan, tulungan ninyo ang mga leader. So province of Misamis Oriental, member ninyo, Town of Taguluan, Villanueva, Hasaan, Balingasag, Lagunglong, Hulay, Binangunan, Sugbo-Sugon, Kinugitan, Balingawan, Talisay, Medina, Magsaysay, Carmen, Hingoog City, Cagayan de Oro City, Town of Opol, Town of El Salvador. Marami po kayong tao dito. Kita nyo sa YouTube. Total 99. Manolo Portis, Ipasugong, Quezon, Balay, Valencia, Municipal of Cabanglasan, San Fernando, Talakag, Sumilaw, Libuma, Baungon. So kita po ninyo yan sa YouTube ang inyong mga tao, mga leader. Ano lang, kunik-kunik na. Nanawagan na ta kay para maplastar mo. Kadiwa Foundation Mindanao Chapter, NHA, Maa Davao.
Bukidnon, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Lanao Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental. Yun po mga tao ninyo ha. Sarangani, Portland Foundation, Portland, General Santos City, Marbel, Maasin, Kiamba, Glan, Cagayan de Oro City, Taguluan, Manolo, Portis. Ito po mga tao ninyo sa inyong kuan, Del Monte Foundation. Marcos Loyales Foundation, Mindanao Chapter, Zamboanga del Sur, Attorney Danilo Sabado, Chapter President, Zamboanga del Norte, Dr. Nicanor Brusao, Provincial Chairman, Camao del Norte Chapter, Dr. Benvenido Di Porky, Chapter President, Bukidnon Chapter, Attorney Simplicio Aquino, Provincial Chapter, Chairman, Davao del Sur Norte Chapter, Mrs. Susan A. Manggudadato. Please report to Regional Chairman in Marcos Untong in Barm, Regional Chairman. So, Mrs. Vivian Santiago, Provincial Secretary, Mrs. Teresita Marcos, Secretary, Mrs. Dolores Inod, Provincial Secretary, Mrs. Lorna H. Torres, Provincial Secretary, Mr. Alexander Himis, Regional Secretary. Ang inyong total sa inyong mga tao, please lang. Carmen North Cotabato, Worker Asosasyon, Poblasyon Carmen Cotabato, Carmen Kabasalan, Malang, Pikit, Midsayap, Kidapawan City, Pingkawayan, Alamada, Banasilan, Tulunan. Ayun yung tao, Cotabato, Former Asosasyon, Poblasyon South Cotabato City, Carmen, Bakalan, Malang, maurag yapon, balik ra. Maunang yapon ang inyong tao ha. Ang inyong Presidente Rojas, si Rojas. Ang inyong Mr. Rogelio Ponsalan, President. Mrs. Belinda Rosales, Secretary sa inyong gidala na inyong kuan. Sibugay Zamboanga Tubal Foundation, Ipil Sibugay Zamboanga. Kinsay nakakilala sa ako sa Ipil, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Dato Umang B. Lukban, founder. Total Mrs. Andre E. Lukban, secretary. Southern Mindanao Muslim Christian Lumad Asosasyon, Poblasyon Pagadian City, member Attorney Abdul Mahid. Sa Apar, Iskandar, Chairman, Miss Lily C. Palma, kamag-anak ka pa ng akong naging mother. Stepmother, Palma, secretary, kapamilya kuanra, kayo na may anak ng Diyos, hindi kapamilya ra. Headquarters, guardian, mga guardian, sige na mga guardian, kailangan aware na kayo. Puerto Cagayan de Oro City, members, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Liti, Samar, Dumaguete, Sultan Kudarat, Davao del Norte, Davao del Sur, Sarangani, Cambal Province, Davao Oriental, Davao City, Marbel City, Cagayan de Oro City, Pagadian City, Valencia City, Malaybalay City, Zamboanga City, Iligan City, Osamis City, Dato Id Hunson, Mindanao Supreme Godfather, Director, please Godfather, you are the total in your member, mini 189,000. Magutom yan. Kaya ito, Maharlika, ICC. Natuto dito. ICC. IPIS. Pabahay. Ito yung sa IPIS, ang inyong pinaka-leader ay si Dato Ontowa, si Rogelio
ang tuwa, si Dato Aguila. Dato Aguila. So darating yon ang pinaka-kuan leader nila. So ito na. Okay na. Apa, dagan pa Paday. eh. Putam human. Oh, apita guys. Oh. Balik tayo sa hinaharap, federal mo. Yes, federalismo, Edisyon, edisyon. federalismo. Federalismo, federal alis mo. Kung imo nang Federal, binuangan, alis mo. federal alis mo. Federal na, alis mo na. Federalismo. Balik. Mo ni ang kon sa federal ha. So, niatay kuan dire sa federal na kuan. Kay padala ni sa ako dire sa mga military. Galing Malacanang. Fiscal power and financial administration, forum, economic and political, government power, mao na ne komisyon. Ato na ni pag-usapan pagdating sa takdang oras at tayo pagmimitingan natin. Ito yung lupa ng Araw Tuklas lihim ni Rizal. Nandito ang ASME book na lihim ni Dr. Jose Rizal. Kaya nandito ang mula sa kadudluhang silangan ng Samar hanggang pinakamalayong Kanluran. Mao ni ang lihim dito, nandito ang nakasulat. Ayun, kung basahon pa na nato, murag napagod na ako. Pagod na. Dito yung si Ferdinand Idrelen Marcos, ha. Ito yung si Rogelio Marcos Abran. Umupo. Kamukha, no? Si Rogelio Marcos Abran, hindi yan tatay ko. Tatay na rin, kay tigulang na. Wag yan. Kamukha, jud karaang napta. Heart Castle, wag yan. Hindi naman yan, to federal. Ito na ang Persis 101. Philippines 101, ang kailangan malaman tungkol sa Philippine Identification System, PhilSys. Persis. Nganong naamantay PhilSys. Mao na ni ha, sa kumilik na ni. Mao na. Karon, di na mo magsigin dagan-dagan inyong kwarta panghatag na lang sa mga mahirap kay ni ana ang system nato sa PhilSys. So, nasa inyong account. Na. ATM. Karon, ang atong bandera ha, daghan nagsiaral, walang alam ug unsay unang pinaka-flag. Pinaka-flag nato ay si Harry Manok, mao na si Roster. Roster. Para malaman ninyo, nagsiaral man kamo, parehas